лоиҳаи нави сурат бахшидани фаъолиятҳои маҳаллӣ дар шароити буҳронҳои гуманитарӣ ва тандурустӣ шурӯъ аз 1 майи соли равон аз ҷониби кормандон ва волонтёрони ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон ва дастгирии молиявии дафтари башардӯстонаи иттиҳоди аврупо ва шарикони рушд, федератсияи байналмилалии ҷамъиятҳои салиби сурх ва ҳилоли аҳмар, салиби сурхи олмон, Финляндия, Италия дар амал татбиқ шуда истодааст. ҳадафи асосии лоиҳа беҳтар намудани иқтидори маҳал дар самти пешгирӣ ва омодагӣ ба ҳолатҳои изтирорӣ мебошад. барои амалишавии лоиҳаи мазкур 7 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз ҷумла шаҳри Исфара, Панҷакент, Конибодом, Мастчоҳ, Ноҳибобуҷон Ғафров, Ҷаббор Раслов ва ноҳияи Ашт интихоб шуданд. мақсади асосии интихоб шудани ин минтақаҳо аз он аст ки дар ин минтақаҳо бештар ҳолатҳои фавқулода сар мезананд ва бо воситаи ин барнома масъулин мехоҳанд кӯмак расонанд. муҳлати амалишавии лоиҳа ба иттилои масъулин 3 сол муқаррар карда шудааст. این نوحیه ها با آن سبب انتخاب کرده شدند که آنها در قسمت های سرحدی تاجیکستان از یک طرف جایگیر شدند و آنها از طرف دیگر بسیار تجربه خوب در مورد پیشگیری از آفات های طبیعی، دستگیری مردم در چنین حالت های فوق‌العاده دارند. در یک جایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی در ولایت سوخت، کمیته های محلی، جماعت ها از سطح محل سر کرده در سطح ملی و این اجازت میدهد که دایره وسیع شهروندان تاجیکستان فرا گرفته شده باشند. ин барнома дар 7 шаҳру навоҳии вилоят амалӣ карда шуда 21 ҷамоатро фаро мегирад ва дар маҷмӯъ беш аз 100 000 нафар ҷалб мекарданд. ин барнома аз тарафи дафтари махсуси иттиҳоди аврупо маблағгузорӣ карда шуда дар якҷоягӣ бо ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон ва шарикони байналмилалӣ амалӣ карда мешавад. минтақаҳои интихобшуда аз ҷиҳати сар задани ҳолатҳои фавқулода осебпазир буда барои рафъу бартараф намудани он дар ин минтақаҳо корбарӣ карда мешавад. дар баробари ин ҳамзамон дар самти тандурустӣ низ як қатор корҳо ба анҷом расонда мешавад. барои амалӣ намудани ин барнома дар давоми 1 сол 1,5 миллион евро маблағ пешбинӣ карда шудааст. این برنامه عبارت از 5 رکن است. یکی از و دایره وسیع موضوعها را در بر میگیرد. یکی از این رکن‌ها ارتباط میگیرد با دستگیری مردم، آماده ساختن مردم، کمک رساندن به اهالی‌های شهروندان آسیب دیده در منطقه‌های آسیب پذیر تاجیکستان و این طبیعی است چون که موضوع از موضوعهایی است که همیشه در روزنامه حکومت تاجیکستان در مورد پیشگیری از آفت‌های طبیعی و آفت‌های غیر طبیعی می باشد. بخش دیگر ارتباط می‌گیرد با تندرستی، ساحه تندرستی تا اینکه مردم ما مساعدت نماییم با بلند برداشتن سطح معرفت طبی آنها که بود و باشت، محل زیست، شیوه زندگی آنها، تربیت سالم فرزندان، تربیت سالم خود شهروندان صورت بگیرد. طوری که باید شاید мақсади асосии барнома аз он иборат аст ки дар беҳтар намудани фармондаву нишондодҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди боз ҳам баланд бардоштани сатҳи дифои мардум дар ҳолатҳои фавқулода ва баланд бардоштани сатҳи маърифати тиббии онҳо, будубош, шеваи зиндагонӣ ва тарбияи солими шаҳрвандон ин барнома амалӣ карда мешавад. гузориши Шамси Наврӯзов ва Баҳром Ваҳобов барои барномаи иттилоъоти имрӯз.